ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯕꯤ ꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯃ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯦꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯇ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ खुरमजरी Am-Istv की पाव मियंग ताबिरबसिंग तराम नौकजरी हौजिक पाव सनोन बिजरी थासिगी तरागी निमिदांगदा युमदगी थोखिबदगी मफंग खंगदना लेरखिबा पावबी टेक मया लेकाइदगी सेसाम अब्दुल कादिर एलियस अचौवा ngasi सामुरौ नारेंगी नबुल मपांदा सिना फंगले हाइरे मिसी असि जानिंगना फंगदोक्तना पावबी टेकता मियामना खोंजंग जंगसिनबा हौख्रे पुलिसना मियाम इरांग लाक्सिनबा टियर गैस कापख्रे मिसी असि मतांगदा जॉइंट एक्शन कमिटी JSC अगेंस्ट द मिसिंग ऑफ सेसाम अब्दुल कादिर एलियस अचौवा सेमखिबगा लोइनाना पावबी टेक मया लेकाइ कम्युनिटी हॉल दा मियांगी मिफम अमा कौख्रे CSO सिंयावना पांथोकदबा मिफम मसिना मखा ताबा खोंजंगीदमक वारेप लौगनी हाइरी यार गास ने सिंगल होय ना कपसले यार गास युमदगी थोखिबदगी थिबा खंगदना लेरखिबा सेसम अब्दुल कादिर एलाइस अचौबा ngasi samurogi mafam amadagi asiba hachang oina phangle maram masina joint action committee against the chesam Abdul Qadir Elias Achaubagi makaidagi athubagi mifam ama hawjik ayuki pung 12 makhaida kaujari maram masina Manipuri mafam khudingmakta laibiriba prajamiya maru oina civil society organization sing student organization sing cultural organization sing pumna mangna hariba mifam asi sarugya biduna sesam Abdul Qadir Elias Achauba hariba mahaki misi asigi justice puthokna bagi hona basida mateng pangbiyu sarugya biyu haina mayamda appeal tawjari Manipur की टोगान बा OTT एप सिंग इपोम मीडिया मेसो TV MFDC अमदी मालंग कैथल एप सिंगदगी डाउनलोड तौरगा फिल्म ताक्तोक्लंबा खुदपु अमा फिल्म फोरम मणिपुर की एनफोर्समेंट टीम पायरेसी ड्राइव ता फागत मंगमख्रे फिल्म फोरम ना फागलबा मियोइसिंग अदुगी मतुंगदा अमु हन्ना तौदनबा वरक वात्यम लगा इमुंग मनुंगदा सिनाख्रे फारबसिंग अदुगी मनुंगदगी लिलोंगदगी आवासना हाइखिबदा पायरेसी तौख्रबा फिल्म सिंग कनागुंबा सिंगना कथपियु मखाता नंबदुदा थोलकपा अफाफता मसा मसाना पुजगदबनि हाइरी असिगुंबा पायरेसी तौबा फिल्म रेकॉर्ड तौरगा योनबा टेलीग्राम दा थगतपा यूट्यूब अमदी फेसबुक न चिंगबदा थादोकपा असि तौबिदनबा हाइदुना फिल्म फोरम गी माइकैदगी मणिपुर मियामदा अपील तौरकले मणिपुर फिल्म इंडस्ट्री हिंगना बहनबदा मियामना सोबो थौदांग लौबियु मखाता न मतुंग तारकपदा फिल्म पायरेसी तौबा थेंगनबा थोकलबदी डिसेनेदो Cinematograph Amendment Act 2023 की मतुंग इन्ना फंगफम थोकपा लोगे चप चाबा चेराक सिंह फंगनी हाइरी अैगी मिंग अब्बास फंगनी लिरोंगदगे अैना एप्स तगे फिल्म खरा डाउनलोड तौरगा अतोपदा साइथौरे फिल्म फोरम ना खांगपदगी मखोइना इबो कौकटपिरगा वरक वतेम तौदुना वखन तानबिरे अैना साइथौकिबा फिल्म सिंग अदो कनागुंबा दा लैबि यावरगदि अथौबा मतमदा कथटपिरो मदु कक्तबा तारगदि अदुदा थोलकपा अफफता ताइता पुंदमा साना साना होना जलदमनि National Cooperative Union of India New Delhi की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स ओइडिबी जिना पोसंगबम्बो इंडिया की इहान हानबा नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ओइना हांगदोकलिबा त्रिभुवन सहकार यूनिवर्सिटी की इहान हानबा गवर्निंग बॉडी के नॉमिनेटेड मेंबर ओइना खल्ले हारी जिना पोसंगबम इंडिया पुंबगी कोऑपरेटिव सेक्टर मरोइबा मियोय मरी खनबगी मनुंगदा यावरपनी इंडिया की कोऑपरेटिव मूवमेंट त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात की लैंडमार्क हिस्ट्री ओइना लेहौरगदबा इहान हानबा गवर्निंग बोर्ड असिदा एक्स ऑफिशियल मेंबर्स अमदी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव सिंग असि सेंट्रल
ministries amadi cooperative institutions singdagi yauri Srimati Jina Posangmambo Tribhuvan University gi nominated member oina khalakpa asina India lengang na cooperative education asi sembada geographical amadi cultural representation asi maru oina lobagi mami tari Jina Posangmamna nominated member oirakpa asina India gi cooperative ki thabak singda awang nungpok ki miyoi singhu saru yari amadi awang nungpok lamdamasi India gi development da saru yari habadu takli Hayeng Kunmari Suba, the Great June Uprising, June 18, Inisingani Kunmanga Ningsing Thorum, Mai Pang na Pangtok na ba, United Committee Manipur USM gi founder member, Amasong Human Rights Commission gi former member, NG Nongyay na yapapawzal pibagaloy na ihaw sida laikiraba singim pamda ikay kumnaba ulagli. India government Amasong National Socialist Council of Nagaland gi without territorial limit yawa Bangkok Ceasefire Agreement June 14 Inglisingani amana Manipur ngamkhaibu singnaraki hongnaru bulaitana leibak hupna Manipuri singna mama leibak ki ngamkhai kanana ba June 13 dagi July ki 22 Inglisingani amma phawba ngaton lomba ihau sangsanki lebang miyamna ihau singi maikai chumna punaba July 3 Inglisingani amada United Committee Manipur UCM semki ihau sida maribak ningba miyoi 19 gi punsi lomki miyoi chamanga romna sopan namki India ki Prime Minister na ngasi hairakpadagi July 22 da USM delegation namana Delhi da unaraba matungda without territorial limit wahesi lokthokna Manipuragi ceasefire handoki ihau si miyam gi mai pakpa mani aikoina lengak tatanaduna laikhiraba sengi Imphal gi Keku Park kangnada poloiki mafamjida memorial complex semgatki amasung numesi general holiday ohenki Inglisingani chahi lisingani hena Kunailon, Semitlon, Inatlon, Amasung, Lengaklon, Sangwatkiba, Manipuri Singi, Kumatroi Chuba, Zahisa Hagolapagi, the Great June Uprising, Peace, Unity, Amasung, Integrity, Pauzel Puba, Iho, Masabu Katok Jabani, Kalup, Naide, Yangnabasu, Missy Mina Tohande, Democracy Bumatik Mayai, Happy, Africa, Asia, Europe, North America, South America, the Toliba, Socio, Eco, Cultural and political gi people's uprising changnamabada thakta Malengi Kumatroi Suba Sehisa gi Puari gi Saruk ama oiduna Malengi University singda tamduna nainaragani maribak ningba thongna leba pokchal sengba mahigi mangal phanghanbata maribak kanba ngamgani Manipuri singi maraibakti Manipuri singna ipsagadabani hairi Paugi maktana tenba brem talozare Admission for 2025. As the institution is emphasizing hands-on training, cardiovascular technology students are trained echocardiography at very early stage in British style. Hi everyone, I'm a student of BSc Cardiovascular Technology second year, started doing hands-on echo. For further details, please contact 600-975-2429. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damakta di kari section thorang lo birib. Novocam health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buswan badagi ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari. Handaki lakadoriba NEET exam 2025-26 Red Mind Institute kasamba thiam na kai manung dalaiba coaching center asida mamangi jahi ke ata NEET ki qualified ba satra kya puthokra ba ojasin subject sing adudi physics chemistry biology amadi maths ni CBSE amadi council class 11 amadi GRP class Class starting from 23rd June. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule.
COMET has done it again in NEET UG 2025. A regular student of COMET scoring 579 out of 720. NEET UG 2025 ki All India rank 3706 state ki oina state topper oiba ngamjaki COMET ki oja sing na handaki NEET ki preparation tawda yamna help tawbiki oja sing yamna friendly oi wari sanawa khot pa yamna ngai question hangba chatba khot da kem pan ba lai tawdo COMET se adum Manipur ki oina laiba institute myam sidagi di top pe mock test series sina ingona help yam tawgi chapter ama pare chapter dugi khangdaba kari kari da lairi aduga karam na kawgre aduga karam na focus area no aibdo aduga test sidagi maroina khangma oja sing na piriba kanao sing lahu nawa future experience sing na recommend tawding COMET, where excelling is the way of life. Enroll today, shine tomorrow. I handle 2025 ki state topper oina tawa ngamjare sida aina mesida tamba kansida isi go jasing sina ibo yamna help tawbiki nichi ki mutang da nichi kari no haji khangan ba aduga nichi magi exam si kawaina thagda ki magi technique kari kara leiba sing aduga ma khangda sing takki ba sina sing da isi na help yam taw NEET की experience होइबा आई brother sister sing da hajani bangdi misida leiba facility sing misi ki top top ma gi magon sing se untang si ki class da yawaga dobi ho hana hajar ba ho la to ra kana akoi mu lai break matung na taram na moksari makhada ba pawda Lions Club of Imphal City ki Taratau Suba Saturday Night Come Isngani Kunmanga Kundaruki Board of Directors Khanbagi Thorum Pangthokre Lions Club International District 322 ki Makada Lions Club of Imphal City na Sinduna Hotel Imphal da Bangkok ba Taratau Suba Saturday Night Isngani Kunmari Kunmanga Masung Lionstic Year 2025-26 ki Board of Director installed Tawagi Thoramadada Lions Club of Imphal City ki District Governor Keso Past District Governor O Dhanavir L. Gojendro, Aismanikanta, District Chairperson T.S. Mahendra Pratap Yauna, Lions Club of Imphal City ki Mamang da Thaupuram Singh, Member Singh na Tharom gi athiba mitunglen Singh oina saruk yaki. Loisala kudamare papaw mahne pizari. Mayumdagi thoki badagi mapang khangdana leraki ba pawitek me lekai dagi miyo ema sina pangle. Jongan ba action dagi download toroga film taktok lamba khutbu ama film for Manipur gi enforcement team gi piracy trap ta pagale hari Hoji pabu ni ICB ni pizai Manipur pau tang salai jare yeng tabir simu mukana